1 2 1 2 testing 1 2. Stanford University. Maar die Fjaldruf. Ingedreven daar. De Majesteet ingedreven. Gaan hij die gaping in die binnenkant gezet, die rolskop. Omgekeerde bezit, Stevens. Trap hij die af naar binnen. Geleentheid nou. Diederits. Jaag hy die bal uit. Baie goeie skop hier deur Stanford University. Deur Fjaldruf. Uitstekend, uitstekend. With ball in hand, taken well in the line out, ball comes out, distributed to the midfield. Changing direction to the fly off. Lorenzo Schwartz kicks it deep. Here's the challenge now, and Veldorf gathers it nicely. Nathan van der Walt. There is a penalty for a high tackle. Testing one another. Veldrift versus Universals. Groot uitdaging. Hier op die Sanlam. Op die Boland Stadion in Wellington. By die Thurlow Moss Easter Rugby Festival 2026. Rugby op sy beste. En nou is daar 'n kans vir Veldorf. Desmo Nero takes the line out. Ball comes out now. Moving the ball out wide. And it's the big 8th man taking in ball there. Craig Mentor. Still on them. Looks like Marco Jones there. Maar nee, as he, it's Aiden Stevens. The loose prop. Oh, almost a crash ball. Ball is loose, still in favor of Veldorf. No, not on the ball. Get out. Digging for ball, Chadwin. Big runner taking, oh, but he meets his match. Chadwin, the ball is now, there's now opportunity. Attacking the line fast. Play. Ball is alive, playing it very quick. Monterey Titus gives it to his big runner. Monterey again. Looking. Punts it downfield by Denwell. Barachis, but not out and loose. And now there's an opportunity for Universals. Unfortunately, it is a knock on there by Ronaldo Isaacs. The right wing for Universals. That's how mooi is aangewees het. But what a follow-up run there by Alfredo. Sorry, it looks like Timothy Walpole. 3 calls for action. Speed. Ground! Ja, geleentheid nou hier vir die skrimskakel van Hey! Versals. Set! Titus. Steady. Titus in die Use bal. line.
Gaal swart op loskakelposisie. Agterlangs gespeel. Is heel agter daar. Paadjies Nee, nee. aangeslaan. Kom hulle nou met 'n teenaanval. Fjälldraf, Van der Walt. Nie genoegsame voordele. Eerste maak. Eerste maak. Sorry boys man, sorry man. Let's go. Ja. Out! Bind! Set! Ingesit daar. Deur Wannenberg. Aan die buitekant gespeel. Kom met dit Stevens. Steeds Stevens. Met bal in hand. Strafskop toegekend aan Fjälldraf. One in on the Interessante ground. besluiting op wat die gaan plaasvind. Captain! Jalton Charlies en Shelton Stevens. Wat net omgeruil het. Charlies. Wat heel agter gedek het. Donderdag teen Darling. Of nee, teen Newtown, jammer. Maar geleentheid nou hier vir Wannenberg. Om te kyk of hy punte kan opstapel hier. 20 secondes. Wannenberg met sy linkervoet lyk dit goed. En gelukkig is dit links verby. Kan sien daar die toeskouer die wat uitgekom het. Om sy spanne te ondersteun. Verneem kom die Fjälldraf span nou. Stevens wat buitekant daar. Diederich. Nou, Binne center Wannenberg krap diep. Opgevat, vorentoe gedryf daar. Deur Nero. Lekker daar omgekeerde besit. Maar steeds beskikbaar aan die kant daar. Van Fjälldraf. Agterlangs gespeel. Skepskop poging. Wat sê die la? Ongelukkig is dit links verby. Kawa die paal kon jaag hier. Met die teken wat hy gee. Colin Lefleer. Bal probeer deurjaag. Die oorkant van die veld. Bouncy ball. Byna vir Van der Walt. Gelukkig. Carlin die wat wen. ja. Eerste maak. Open up. Yeah, what a slow start to this match, but they're testing one another, they're feeling one another, and I believe this game is going to open up. They're just seeing where they want to be with one another, and ball comes out now for Fjälldraf. They have an opportunity. Oh, the link-up play. Lovely playing there, and he's gone. Almost gone, but hunted down by Chad. Clint comes out now for Fjälldraf. They're getting the ball out wide. And now's his opportunity. Timothy going for the intercept, but misses that one. Daar kom die spoed vooruit. Gaat slaap op bietjie is middag. Vat 'n middagslaapie op power nap. Ek is hier ou maat. Ek het 'n swem gevat en I feel fresh. Surfing the waves from Fjälldraf. En ek is hier in die Wellington om te sê hallo. My maat van die Stanfield. Ja. Nathan van der Walt.
Wat sê Kleinsmit uitlei en vir hom sê wag hom maar. Die bus is vol, vat taxi Knock on. of bel 'n Uber. Just him up. Nou is dit weer 'n geleentheid in hierdie skram. Manne wat mekaar die stryd die gaan aansê. Selly. Satan Selly. Timothy Crouch. Napo. Fine. Fredo Moses. Set. Aiden Stevens. Desmond Nero. En Williamson gedryf. Ja, span Wanningburg krap diep. Dit reeds agterlangs gespeel daar. Kry Salton Stevens die bal. Half en half gegly daar. Probeer hy vorentoe kom daar van Denwell Baatjies. Wanningburg deel uit. Soek ondersteuning. Ingekom daar deur Charlies. Charlies aan die buitekant. En opgepop! Briljant gedoen deur die vuurslot. Vol Goliath en hy val daar in die buitekant op vir Van der Walt. En Van der Walt volgens my as die top 3 drukkers sover in hierdie Teloma's Easter Tournament reeds 4-3 gedruk. Maar donderdag se 3-3 en vandag se 1 hierdie man weet waar is die doellyn. Bekend vir sy oranje stewels en die wit kopskerm. Van der Walt. Yeah, Felderhof just punching holes in Stanford's defensive line. And what they're doing up very good, the support play there, getting the ball out wide as quick as possible, pinning the man, passing, simple rugby, basic rugby, and sticking to the fundamentals, sticking to the game plan, and over they go. And they tref home. And it's over. The extra 2 points for Felderhof. Ja, dit is wat hulle wil gedoen het. Dit is wat hulle wil doen. Bal lig hier. En nou hierdie Velderhof span het weer eens bewys dat hulle 'n gevaarlike agterlyn en wat jy hier kan sien, Wanningburg soek daar en Charlies op 13 center vol op en vol Goliath kan oorgaan maar nie te selfsugtig nie en hy gee daar vir Van der Walt Baatjies jaag die bal. Play. Nee, Kry hy die bal steeds vorentoe gedryf. Soek hulle ondersteuning. Wanningburg krap diep. Play. Skyn hier te sê die speel aan. Omgekeerde besit Universals. Swarts sit daar. Vir iets daarop. Aangedryf. Dowry. Bal is afgekeer. Die Steenfoot. Hartedekslag daar. Wanningburg uitgevoer. Bal is beskikbaar. Stevens speel hy daar. Op die linkervoet gejaag. Charlies. Afrika waar die bal uitjaag met sy linkervoet. Maar ongelukkig as het direk uit. Ja, die bal is. Bal is geraak. Charlies wat 'n uitstekende wedstryd beleef het donderdag op die 15 try. I'm happy with my own criticism. Ons kan nie as die game in die gang is dan wil jy skree op my. Calm down en wag wanneer die speel doen is dan praat jy saam my. Maar hy is 2 keer No, frustrasie. I was happy with it. Was Ja. There's the mark. Time on. Skyn jy regtig wat dit daar vir die man Ralfdino Richter sê. Ek is gelukkig met wat gebeur. Nou Paul. Sy spring is nie gevind nie. En hulle slaan aan. Captain line out scrum. En die presse van die Velderhof span 15. wat Universals 'n bietjie So, met die broek om die enkels vang hy Rowan. is buite arm soos moet hom blaas. Dis maar, ja. Yeah, let's see what's going to happen with the scrum. Crowd. Manne gaan mekaar toets. Hulle gaan mekaar voel. Set. Set Big it. scrum. Ons kyk. Use now. Velderhof now on attack. Gaat hy die lyn aanvat? Yes, he takes but. Ooh. Hy het 'n ontmoeting aan met Chet. Ball goes out wide for Stanford. But yeah, coming back for knock-on advantage.
Kom vir die Another advantage. scrum. Kom advantage. Even maak. Scrums is looking good. Soos trollies wat volgelei is op Black Friday. Stamp, stamp. Stoot hulle mekaar. Let's go, Locks. Crouch. Fine. Laat ons kyk. Set. Will it be another steady scrum? It's all about psychology and all about the second shove. Let's check. Ball comes out for Stanfield. De Vault. Then well, sorry. Staan. Monterey behind the ruck looking for his runner. It's the big man taking up ball. Evan. Still fighting but stolen there by Veldrift. Chadwick gives it to his partner in crime, Fabio, Afrika. Baatjies. Kom hy vorentoe. Steeds Denwell Baatjies. Een van die top 3 drukkers in die Hoevenberg sover. Kom die bal uit. Agterlangs gespeel Swarts. Kleinsmit na Lefleur. Lefleur kom binne toe. Lefleur met 'n speler van Lorenzo Swarts. Byna deur 'n gaping. Get out. Steeds beskikbaar. Kom die bal deur die hande. Vorentoe gedryf. Gerber gaan vorentoe en die bal is beskikbaar en 'n strafskop toegeken. Captain. Veldrift van groot moeilikheid. 5 blue offside. Pat. Net die laaste one. Ja. 1 minute, 10 secondes. Die kotse wat vir hulle sê. Nog 1 minuut, net 10 secondes kan jy bespreek daar met jou manne. My tikskoppie geneem deur Titus. Tackle. Ingedryf daar. Deur Sally. Bal is uit. Omgekeerde besit die kom die veldspel Dieter. Met die rolskoppie van der Walt. Bal wat net die tande gaan vir hom. Weer eens moeilikheid. Manne wat 'n bietjie sokker speel. FIFA World Cup wat baie vroeg kom en weer omgekeerde besit. Staan. Vol Goliath op nommer 9. Oorslaat dan geen die buitekant. Is dit nou wat gaan hy maak? Van Teva Stevens. Stevens trap binne toe. Steeds Stevens. Bal beskikbaar hier. Charlies binne toe. Stevens. Vasgeval daar deur Lefleur. En die bal kom uit. Stevens dryf hy daarin. Once. Daar is die strafskop nou. Maar hierdie Veldriftspan wil gekeer wees, veral met bal in hand. Jy kan nie op jou lauwerige rus vir hulle nie. Andersins, soos ek voorheen gesê het, vang hulle vir jou met die broek om die enkels. Yeah, no, definitely. They are dangerous with ball in hand. They are exciting with ball in hand. Veldrift, not much distance on the kick. Stanford still in a dangerous position at the moment. Yes, mark. But we know Stanford, we know the quality of Gerber. Look at it, man. Taking up ball in the line out. Ball comes out now nicely for Stanford. Yeah. A nice setup piece of play there in the far side. Big man, the center coming in there. Chad Kleinsmith. Swarts. Tackle. Lorenzo Swarts playing in the fly-off jersey, the general. But Monterey puts it on the boot, testing the Veldrift. And Stevens, look at him, he snipes, he's looking, playing very calm with the ball in hand. Yeah. When he takes on the space, he's very calm, he's looking for his options. I still want to see him open up those throttles. Let's see. Gaan hy pistons werk? Gaat die olie pomp? Gaat die valves open? Ons wil sien wat 'n spoed hy het in daardie lang bene. That's right. Let us see. He still didn't have that opportunity yet. There wasn't that opportunity yet. Ja, definitief. Fine. Bietjie te sien dat hy en die 13 center Charlies omgeruil het en hy op
op die lagte posisie ingeneem het. Was Hughes, dit dan ook gaan die deel bal in toe nie. van Veldraf se taktiek, maar baie goeie skram. Dowry, steeds Dowry. Dowry dryf steeds vorentoe. Beskikbaar gestel daar, Titus. Deel uit. Sit sy voorspelers die op. Release! Strafskop aan Universal Stanford. Wat gaan hulle maak met die ene? Daylight. Nie genoeg daglige wysie. Captain. Teenoor baadjies. Aan die Katlin gaan besoek. Sy regtervoet. Lyk na 'n baie goeie skop en jy kan sien die mense van Stanford die regtig waar uitgekom. 'n Trotse gemeenskap Dat is in die lyn vat, so maar. wat hulle sport baie ernstig opvat. Time off. Yeah, Anthony, I think, look at this. Look at them coming out, supporting their team. Mense van die Veldraf. Time on, let's go. No, let's go. Yeah, Anthony, I think once they just need to possess the ball. Stanford just need to retain ball, keep the ball on their side, and that's how they're going to dominate. Put the pressure on Veldraf and get the ball out wide. Lovely play there in the line out by Gerber. Hughes 9. Stay, keep calm, Hughes. play it from there. Keep the ball, retain ball, that's all they need to do. Stanford Near. holding on to that ball nicely. Hughes. Shouldn't be too long with that one. Monterey gets it out to the big runners there. Playing up the link up there. Monterey again looking. Ball goes out wide. Lorenzo Swartz still playing. Inside pass to Ronaldo Isaacs. Tackle. Lorenzo looking for his next pass. Oh! That pass wasn't connected properly there by Carlton. Nice pass from Lorenzo Swartz coming into that midfield. If he just had to hold on that one and get that ball nicely. I think he was looking at the defenders, seeing a whole wall of white and blue in front of him. And that's why he lost the ball, unfortunately. Ja, definitief Rowan. Let's go, Locks. Lorenzo Swartz. 'n man wat loskakel vleuel center kan dek. Fine. En as ook heel agter Set. sy primêre posisie. Maar vandag interessant om te sien. Vorm op nummer 10. Uitgehaal Wannenberg. Stevens jaag die bal veld af met sy linkervoet. Lyk dit na baie goeie skop. Baie goeie verligting gebring vir hierdie Veldraf span van hom. Let's do it. So. Aangegooi. Speel hulle daar Swartz. Dryf hulle in, sterk ingedryf. So. Kom hy deur Swartz, Lafleer, probeer daar inboender. Get out, it's fine. Steeds daar Gerber opgepik. Titus skrap diep. Ingesit hierdie voorspelers van Stanford. Kom hy met 'n baie goeie kanaal. Swartz die wag die bal. Kry daar regtig. Hier. Een van die voorspelers kan met die vaart aan die buitekant. Pan toe getrap en is daar niemand gaan omkry nie en hulle rond af. Dis Isaacs wat afrond vir Universal Stanford. Hier is Lukoort, die linkervleuel. Wat punte vir Stanford op die tellbord bring. BVM bang vir niks. Soos hulle lese bekend staan. Ja. Ja, nee.
Yeah, just what I said earlier, Anthony. Getting the forwards involved, and look at Timothy giving that type of a loop pass over the head. Unfortunately, this is missed. Look at the supporters there from Stanfield. Look at this. Monterey being part of that scrum. Ball comes out. Lorenzo Swartz gives it to his forward pack, and look at this offload from Timothy. Again, the forward pack coming into play there. Lovely pass there from Brandon Dowry all the way to his left winger, Lyle Cork. Playing with your forwards. It looks like they're playing a 2-3-3-2 formation, getting the forwards, or they're playing that, keeping the pods in the middle of the field, and that is working for Universal Stanfield at the moment. But ball is in possession of Veldrift at the moment. Now they have their opportunity. We know how electrifying they can be. Still going for Veldrift, attacking hard at the line of Universals. Digging for that ball. Changes direction and he goes for the drop kick. Unfortunately, it's to the left. He didn't bring his nail clipper with him. And play on, says the referee's knocked back. And now still a lot of work for him to do. The full back, Danwell. Potty has been tackled in the line out. Ja, That's the mark. Yeah, nou gele- Was aan het spelen. Is het fijn? Is je gereed? yeah, Universals Let's go. doing good, Time on. defending well. Time on, we're gonna play. And let's see what they're going to do with this one. Player looking like he just got sore there. Open up. Let's see who's going to take this line out. Overthrow. Dowry beats one. Dowry breaks loose. Lorenzo Swartz on his inside. Does he have the pace to go all the way? No, he's been caught. Monterey plays the ball quick. Dowry again. Skip pass. Out wide to Isaacs. Isaacs. Oh. He was looking for the pop pass there to keep the ball in field. And now Stanford Universals are looking dangerous on attack. Forwards coming into play, running like loose forwards, running like backline players, and quick hands through the team. Almost deadly, almost capitalized, almost conceded a try there by Veldrift. Coming closer and closer. Gerber steals it in the line out. Hier staan ik aan. It's a try for Stanford Universal. Gerber, the lock forward. We know how dangerous he can be in the lineouts. And look what it means to the Universals, the people from Stanfield. Daar in Overberg. Music is booming, is pumping. Wel gedaan. Universals. Stanfield. Led there by Lucian Kibudu. Wel bekende maakie van my. Soos hulle sê, groot naam. Right, 10 seconds. Heel agter. 5 seconds. Danwell. Paadjies. Gaat hy sy paadjie aantrek? Nee, hy trek hom uit hierdie keer. Langs verby. And look at this replay. Ball is overthrow. And Gerber takes it, wearing the number 2 jersey. And basically moves David Gerber. Man wat vir Austin gespeel het. En hy's nou hier in die Stanford.
Afrika wat die bal baie hoog hang. Gerber baie goed in die lug uit gepluk. Staan, captain. Uitgehaal Lorenzo Swarts, jaag die bal Bly, ver bly, veld af, bly. toets hier vir Van der Walt. Ja, jy's Hy slaag die toets, kry vir Diederich na Stevens met 'n trap hier na binne, vind hy weer eens daar, verander hy van rigting, sien hy 'n gaping, Wannenberg die gaping. Tackle, captain. Wannenberg die wat kom, Diederich op die skrimskakelposisie, kom die bal deur die hande vol, is die bal losgewap, binne toe geskop, Diederich kom in dekverdediging, ongelukkig slaan hy die bal aan. En kyk wat dit beteken vir die Stanford toeskouers. Hulle juig toe, hulle celebrate dit, die klein victories. Let's go, Locks. Yeah, it looks like Veldrift is feeling the pressure of Universals at the moment. Fine. Stanford coming in, Set. coming hard at the line of Veldrift. Play 9. And a nice scrum there. Monray behind the scrum. Swartz is looking. The flare goes nowhere. Well defended there. He's still standing on his feet. We know how dangerous he can be with ball in hand. Titus playing the short side. Tanwell playing it to his right winger Isaacs. Play. Lost no fight. Ball still now stolen by Veldrift. Stevens now with ball in hand. There's an opportunity. The space is open now. 6 versus 7. 6-7. Penalty advantage for Veldrift. Waiting patiently for the scrum off. Chalwin in the midfield there. Aiden giving the pass. Lovely. Chalwin gives it out wide. Center takes in now. No. Delano comes out now for Veldrift. Via aangee. Stevens has been instrumental and now kom die man. He's putting down his head and hy move. Hy motor soos hulle sê. Matthew Smeda. Stevens playing now in the first receiver position. The big man takes on the line. Maar he Captain. meets. Hy is die pen wat vas is aan die grond. Stevens looking. Doesn't have the option there yet. Chalwin unfortunately struggling for that one. So, julle span Not julle securing counter. the track Dan nicely. nog hy die bal. Not securing the track nicely. It's tough for a scrum off to work for that one. And if your forwards don't come clean in time, it is very, very tough. It can be a tough day for the backline players as well. Test him off. Definitely. Let's go, Locks. Route. Fine. Scrum off. Set. Staan hier, gaan. Wannenberg Use 9. uitgehaal daar. Afrika sit hier daar vir Charles op. Wannenberg lastig geval. Probeer hy hierdie gaping kom, maar Dowry wat vir hom daar terug trek. Use Kom 9. sê jy gaan ergens om maat. Stevens gaan hy in, stamp hy 'n man af. No. Use. Stevens op stroomsakelposisie, oorslaan aangee. En die buitekant kan gevaarlik wees, dit kan gevaarlik wees. Charlies steeds beskikbaar. Baie goeie teendryf deur Stanford. Maar die bal is beskikbaar, kom uit die hande Wannenberg. Skeel aan die bal oor. Vol Goliath, baie goeie ding haar. Weer eens vol Goliath. Die opvolgspel. Vol Goliath. En ongelukkig slaan hy die bal aan.
Uitstekend om te sien dat 'n slot so baie beweeglik is. Gerber sit nie op die voet. Hy is 'n X-factor en hy bring daar vir sy man 'n bietjie verligting. David Gerber. Dis te maak. Hy sê nee, ek het lang bene ook. En hierdie lang bene is daar eistes. Ek kan ook om 'n bietjie tref. Maklik skop ek die bal pop. Maar uit. Baie verligting af vir sy span. Short ball now in the line out. Breaks loose. Now Veldrift on the attack. Looking for forward. Chadwin looking inside. Tackle. No hands. Fabio. Pick up and go. Fighting. Hy sien die lyn. Tackle. Amper daar. He's looking. PD's. En hy's oor. Veldrift back in this one. 12 points to 10. Getting the work done. But it all started by Seelan Jansen. Look at the supporters. Hulle geniet hulle self daar in die Beer Garden. Kyk vir hulle. Hulle sien die kamera. Hulle is live op NH Sports TV. Wannenberg. Kyk of hy 2 punte kan byvoeg. Tref hy hom. Vlaag gaan op. Telling beweeg aan. Kyk net so daar na die replay. Afrika. Wacht hulle daar, laat soek nou hom. Mageman opgetel en dryf. En hy kom kort by die doellyn. En Mentor. Ryk Mentor is oor. Saamgeploeg daar. Lorenzo Swarts. Wat die verrigtinge nou weer eens gaan begin hier. Jaag hy die bal hoog in die lug op. Die ingewag Mentor. Agterlangs gespeel Stevens. Op sy linkervoet met een van die torpedo skoppe. Kry hy vir Isaacs. Hy het op die lyn getrap. Ja, hy het op die lyn getrap. Net toe sy die goosie wil gee. Trap hy op die lyn. Ronaldo Isaacs. Desmond Nero. Diaker. Kijk of hy sy springers vind. Aangeslaan, maar die bal is beskikbaar aan die kant van Veldrift. Afrika oorslaan aangegee Charlies. Charlies sien spasie in die buitekant. Aan binnekant gespeel Van der Walt. Gevaarlike Van der Walt. Met die steekskopje seer. Dis gaat een naloopreisie wees. Van der Walt het hom. En Van der Walt. Alle wereld. Hierdie man moet opgehou word. Hy rond weer eens af. Gepraat vroeër van hierdie man. Een van die top 3 drukkers in hierdie Talomaars kompetisie. En hy gaan af. Van Veldrift en hy gaan oor. Nathan Van der Walt. Sy vaartversneller. Dis aan. Hierdie man. Is iemand wat doen turbo op het. Tikkie hom oor. Hy sê ja, hy was net derde rad. En kyk hier weer, wil je aangee. Stevens offload to Van der Walt inside. Still had a lot of work to do with the chip kick. Kicks it into the future. En hy sê, ek wil 'n bietjie in die Stanford gaan kuier. Van die Weskus af wil ek 'n bietjie daar kon kuier in die Oeverberge. Tans 5-3 vir hierdie jongman. Telling 21-10 in Veldrift se guns.
Jaag hy die bal hoog op Denwell Baatjies. Gekry deur Stevens. Stevens steeds vorentoe. Diep gekrap, Wannenberg. Daar is die bal. Wat wys of hy die bokskoppie gaan gee. Haal hy hom uit. Aarte langs. Besluit hulle. Nee, hulle gaan maar gaan rus. Net om halftyd. Uitstekend, uitstekend. Ja, dames en heren. Baie dankie vir julle wat ingeskakel het. So bietjie van 'n netwerkprobleempie gehad, maar is uitgesort. Soos ons dinge hier doen by NN Sports TV. So laat weet vir ons van waar was julle ingeskakel in die kommentaarseksie. En ons is hier uitstekende rugby wat opgetis word. Die Turlough Maasdag 2 se cup semifinale teen Veldrif en Universal Stanford wat nou dinge aan die gang sit hier.
Laaste 40 minute van hierdie Wel cup gereed? Ready, semifinale captain? by die Turlough Marsh East toernooi. By die Sanlam Boland Rugby Unie Stadium. Kom die bal uit. Sien die gaping, Wannenberg. Man is oral op die veld. Strafskop aan Velddrif. Manne wat net so pikkie kalm raak daar. En Afrika wat nader staan. Support your own body weight as jy die bal steel. Ja. Met sy linkervoet gaan hy die kantlyn besoek. Tref hom Ja, maar Net jy moet so, ook vir net jou so. bly. knap Here's the mark. by die halflyn. En aan die gebied van Velddrif. Nero, kyk of hy sy springers gaat vind. Gooi daar, Mentor gaat op. Nero, kom die bal nou die Rihanna. Diedrich wat die bal inwag. Achterlangs gespeel, Stevens. Opgepop, kom hier die gevaarlike man. Wys hy van Van der Walt met 'n skerrangie beweging. Steeds Van der Walt is sterk op sy voete. Maar uitgeboender. Deur Conan Lefleur. Maar die samespelling daar van Marius Galant. Nathan. Vanaan gegooi uit die lig uit 'n plug Gerber na Lorenzo Swarts slaan. Steen vir die bal aan en die skram wat nou gaan behoort aan die kant daar van Velddrif. Kan sien wat dit beteken hier. Ook aan left side of the mark. Nie veel gesien van hierdie voorremanne van Steenfort. Dinge kan dit nie aan hulle kan kom nie, maar ek glo Number 8 white. Kibedu het sy troepe baie hard aangespreek. Let's go, yes. Daar kom die Donne weer bus. Hy vervang vir Dauri. Marco Jones van die veld batterie Fine. vir Steenfort Universals. Set. Bang vir niks. Soos hulle lees bekend staan ingesit. Mentor die pak hom op. Probeer hy 'n manna afstamp. Maar steeds beskikbaar baie goed. Wannenberg krap hy diep, sit hy sy voorspelers op. Slambe. Smeda. Wannenberg. Diederich. Stevens. Gaan hy in. In sy spore as hy gestuit. Wannenberg. Diederich. Ongelukkig slaan hy aan. Maar hy kom Lorenzo Swarts nou. Voor julle so by. Shelton Stevens wat homself onder druk plaas. Get out. Bal is los, sê die skeieregter. Son. Use 9. Use. Moet hy hom uithaal. Van der Walt jaag hy hom aan die mond af. Bly. Denwel Baaikies agterkant gespeel hier. Kom hulle vorentoe. Is fine. Pragtig oog geklim daar. Die reek gekom. Kom die bal hier uit. Gevaarlike Velddrif span kan gevaarlik raak. Is dit Salis weer eens? Met 'n trappie kom hulle vorentoe. Hy het die bal, is fine. Bal beskikbaar weer eens hier afgeneem. Steenfort optellend dryf. Verandering van rigting Baaikies. Speel een van sy voorspelers aan die buitekant op. Aangedryf Lefleur. Kom hy daarin. Swarts. Aangesit daar, sterk ingedryf. Deur Williams. Onderskep poging. Oh, byna. As Mentor dit kon kry. Kon ons 'n ander deentjie gesien het hier. Nope, I'm happy. Let's go, boys, let's go. Here's the mark. I got you, fellow. Yeah, Anthony, I got you, Palmer. it is just a matter of sticking to the play, getting those passes in the hands of the next player, and then it would be on.
But Universals looking good thus far. Set. Velderhof looking great on the counter attack. But let's see what's going to happen with this one. Monterey, Play. Use 9. they're getting their second shove. Now there's forward momentum. Marco Jones, he's getting the first touch of the ball in this game. Monterey, short side, they're working. The ball goes quick out to Isaacs. Sorry, not Isaacs. Ball still available. Oh, Dowry couldn't hold on to that one. Ralvino. And there is the next team. Roses. Franschhoek. Under the leadership of Peter de Villiers. Hulle maak hulle reg. Referee just having a word with the tight head. Yellow substitution van yellow substitution. Under pressure. Nummer 1 substitution in 14. And there is some substitutions for Universal. Number 1. It is Marshall Shoulders out in square, please. Button. It comes on for Rough. Universals, and the substitution on the 13 as well. Set. Scrum now in favor of Use 9, Stanford. use. Monterey getting the ball out. Lorenzo Suarez looking for the switch up play. Read nicely there. Ball comes out. This man has been walking. He's getting closer. Marco Jones. What a tackle on him. Rowley Powley. Near. Again, I ball. I'm going to hold him. I'm going to keep that ball. He is my eiertjie. Okay, bout Brownlow. As my eerste ek sê hy, the defender. What a beautiful defense there from Velderhof. Almost over for a try by Marco Jones. Bal is opgehouden. Road. Fine. Set. Another scrum now for Stanford. Use 9 van Stief. Use. Big Use 9 scrum. van Stief. Titus. Not looking good. Ball is loose and now kicked all the way to the back. Lots of work for Danwell. Fighting knock on. And Lorenzo Suarez getting it away. De Villiers almost getting that pass away. And now still opportunity Release. for Stanford. Ball comes out. Ralph. Woo! Hy het 'n ontmoeting gehad met the top try scorer Nathan De Walt. Van De Walt. Monterey. Big runner comes in there. Moses. Quick tap there by Titus. Playing it again. Ralph getting the pass out wide to no man's land. Yeah. Velderhof want to play. And Stanford wants to play. Let us know in the comment section, who do you think will win this match? It is all Velderhof at the moment in terms of points, but in possession, it is Stanford. Let's go. Nero wat kyk of hy sy springers gaat vind. Opgegaan. Kry hulle nou. Jaag hy die bal, jaalt af. Wat gaat hulle maak? Bring hulle kalmte. Hierdie jare span lyk baie skerp. 9 Velderhof substitution. 9. Daar word hy vervang nou. Wannenberg. Smit kom op sy veld. 9 substitution. Velderhof. 9 substitution.
game te maken, alsjeblieft. Ja, Opgegaan Gerber, een handje die lig geplukt. Zet hij zijn voorspelers op. Sterk ingedreven daar. Door die Williams. bal is daar. Uitgehaald daar. Plaatsvervanger van Steenford Universals. Wat indrijft. Veraandering van richting. Hij is die gaap en Chet Kleinsmit. Steeds Kleinsmit. Nog altijd Kleinsmit. As hy hoor en Chet Kleinsmit druk hom. En hy gaan na oor soos die lokomotief. Hierdie vorige centerpaar van Vredenburg. Wat hulle self bevestig het daar by Universals. As uitstekend en jy kan sien. Die Versus mense is hier uitgekom. Baie goeie ondersteuningskorp van hulle. Renzo Swarts. Die nommer 10 te dra. Vlag gaan op, Lorenzo Swarts, extra 2 punten bij. 21-17, Ligens van Veldrif. Kijk naar die replay. Uitgehaald daar. Oorslaan aan Gia, goede lijn. Weer Chet Kleinsmit. Hij kan komen, is fijn, we kunnen play. Hij gaan oor. Sorry man. Gehang Gerber. Prachtig bemeester uit die lig uit. Marco Jones. Kom hy vorentoe. Titus al uit. Gesit een van die plaatsvervangers. Kom die bal nou weer in sy agterlangs gespeel. Kom Steenford nou die Rihanna opgepak. Lorenzo Swarts. Use 9. Hendricks. Use. Wat nou ek weer op die veld is. Op die nommer 10 Hendricks. Speel hy vir Gerber, maar ongelukkig. Maar in dekverdediging, wat gaan hy maak hier? Afrika. Kom die bal hier aan het Charlies. Sidestap. Verandering van richting. Kom die bal deur. Is het gevaarlijke man. Nou gaan hy 'n man klop. Hy klop 1. En gekry daar. Hier is vol Goliath. Aan die buitekant. Bal wat vorentoe beweeg. Play. Beskikbaar sê die skeieregter. Use. Moet hy uitdal. Titus. Staan. Doet sy wat Diederits. Wat gaan Diederits maak? Trap hy af, laat 'n man stil staan. Tackle. Stevens. Sy knie raak. Sy weet net wat sê hulle moet los. Strafskop of Veldrif. Ik heb tackle aan Kollebom. Ik heb tackle aan Kollebom gekold. Wat gaat hulle maak met hierdie een? Aanlepa hulle toe. Afrika die wat nare staan. Hy het die voet. Post. Is hem op. Die Veldrif span met bal in hand baie kalm. Hulle opsies som hulle op. Kyk wat hulle kan doen. As daardie bal net te hande kon gaan. Dan gaan land wat nie weer kan kom daar van Marco Jones af hier. Maar hierdie linkervoet van Afrika het reeds bewys. En hierdie eerste toernooi wat hy kan maak, tref hy hom. Dat lyk goed. Vlag gaan op en extra 3 punte bygevoeg vir Veldrif. Telling beweeg aan 24-17. 7 punt verskil wedstryd. 9 Universals met 8. Oké, zo. Goed achter de bal.
tyd is wat er vervang word nou. Danson wat op die veld kom. Jagel die bal terug. Ingevang. Teraan gekom hier, verander hy van rigting. Kom hier die gaping, maar hy word vasgevat daar. Die bal neergesit, die bal neergesit. Hier uit. Sê wat sê die bal neergesit. Rigter. Williams. Dryf hy in vorentoe. Uitgehaal. Danson. Jones. Williams met die opvloot. En is Dwasjaar! Isaacs is oor. Alle wereld jammer nie, Lyle Koert vir 'n tweede keer. Die 1, 2, 3 teruggesteen vir in hierdie kragmeting. Is dat? 2 punt verskil wedstryd, maar met 'n skop op die Just patience on the ball. Getting the ball slowly but surely. Pinning the man, and look at that. Perfectly given out wide to one another. Each one gets the chance. But well executed pass, they quick pass, quick ends by Marco Jones. But it all started by Ralph, the flanker. This man has had a phenomenal match thus far. Ralph Vino, outstanding. He's been all over the place. Great distributor, 10 seconds. quick go, and motor downfield. And there, the winger, the speedster, gets the points on the board. Lyle Koert. And unfortunately, Lorenzo Swart couldn't. Look at this. Ball comes out. Lovely pop to no man's land, but gathered it nicely. Koert is seeing it, and he's been hunted down by the previous try scorer. But wow. Laat ons kyk. Fabio Africa. He hangs it very nicely. Take what? Just in the 10. And Gerber sees the opportunity. Hy smaak 'n bietjie sokka speel vandag. But now, there's an opportunity. Ball is loose. Oh, Touch. De Villiers. Another danger man. Almost got it away. That's so aangewese vir Stanfield. Line. Veldrif, White, substitution. 14, sub. Substitution there for Veldrift now. Number 14. It looks like Levan Julius. It comes on. Gerber. Lovely. Taken in the line out now. Now there's an opportunity. Marco Jones. You know he's dangerous in this part of the field. He needs that momentum. He must bounce off one. And a short pass by the replacement. Big man coming through. He's pressing buttons. Marshall Button. Marco Jones. Die Tinkers vol met Diesel. Loop pass. Inside. This man is bossy. Short side they go. Working the defense. Trying to punch holes. He was the first man there, says the referee. Penalty. Holding on. Quick tap. Was that the right decision to play out of the half? From Veldrift. The replacement. Red one. Chop kick Stevens. We said we want to see more of him. Oh, Stevens is still going. He kicks it. Is the chase on? How Isaacs is hard to take down. Koert, sorry, Lyle. This man is dangerous as well. And now, Ralph O'Kane. He's been Passy. Passy can't get away. Passy. Ralph O'Kane. O'Kane. It is on. Ball is coming out quick. Gashwan trying to play the ball quick for Stanford. Gerber. Dit is warm hier in Wellington. Die veld word aan die vlam gesteek.
Lorenzo Chul is looking for his big. Oh, the link-up play. De Villiers. Oh, onze spanne. Gashwan Hendricks. Onze spanne. Hier op Wellington, Holland Stadion. Stanford is hier. Hulle het wakker geskrik. Ons kom all the way van die Overberg. En ons is hier om rugby te speel. Om vir die Weskus mense te wys. Ons kan rugby speel. Ons self nie net waves nie. Ons speel rugby. Ons hou berg op en berg af. En ons is hier om vir julle te wys. Lorenzo Swartz. And over he goes. What a fantastic piece of play by Stanford. Baie goed. Kom die bal deur Rihanna Williams. Le Villiers sny in. Net die regte tuisberekening vir Percival Basson. En hy rond af onder die pale. Wat ons hier sien, uitstekende hardloop rugby. Stanford wat nou aan die gang kom, die vonk word nou verskaf. En ek dink die woorde van direkteur van rugby by Stanford, Lucien Kibadu, wat nou plek gevat het by die manne. En sy troepe skakel outomaties aan. No. Dit gebeur nou hier. Ja, drif terug. Op die agterstand nou, 29-24 is hulle agter. Hulle hou nie opspeel nie. Jy moet die lyn te was die team. Dis maar. Okay. Run Ross, Soulless out. Soulless out in square place from Ross. Rout. Plaasvervanger stem skakel. Set. Wat op hierdie veld is vir Stanford. Hendricks. Use 9. Hier is Danson. Use 9. Use. Dansden opgetel Jones. Glij so half en half wat probeer. Steeds aan Jones. Jones breek los. Dis steeds Jones op sy voete. Maak ou Jones en Donald weer pas. Wat gou skade aan rug en veldreis agterlyn. Kom hulle aan die gaping. Hendricks hou hom nog aan Danson. Slaan hulle die bal aan opgepak ieder Veldrif. Kom die bal uit. Mentor. Skry vir Gerber af. Steeds op my bal beskikbaar. Gevaarlike Charlies kry daar. Vir Shelton met nou geen kyk aangee. Met 'n speel aan die binnekant. Galant. Kry hy daar. Wye oor aangee. Gaan hy dit maak? Tykslag daar. Op hom uit geoefen, kom die bal neer. Plaasvervanger Kim Shackle Smit. Voordeel van Veldrif. 11 offside. Ja. Galant nie met tikskoppie. Aangedryf Mageman gaan vorentoe. No. Hulle soek punte, Smit die al uit. 11 onside. Buitekant gespeel. Kom die bal nou deur die hande Afrika. Shelton. Kry af wat Diederich. Nou eens. Stanford die wat moet keer. Veldrif op die aanval. Smit krap diep. Vorentoe gevat daar. Deur Flip Goliath. Aangedryf Mentor. Stampie speler uit. Uit die pad uit. Bal bounce agtertoe sê die skeidsrechter te speel aan. Strong advantage. Tackle. Vier voordeel vir die skeidsrechter, sê die skeidsrechter aan die kant daar. Van Veldrif. Use. Opgetel daar Makerman. Mageman. Strafskop daar. Okay, captain. Ja. Okay. So, eers is nummer 25 offside. Dan komt John uit die rak en side intree. Hey, what do you guys? Pinten is zoveel zo laat, dat is pinten zoveel oké. Schijnen nou in de laatste 15 minuten iedere afval. Wat is er met hulle? Oké. Ik zal maar doen, dat je maar.
Captain. The line. Scrum. Scrum wat nou behoort aan Fjalldraf. Hulle besluit hulle gaan scrum. Dis die regte besluitneming nou vir hulle. Moontlik die 3 punte kon gevat het. Ja. Hulle vertrou hulle voorin manne. Vertrou die agterlyn. As hulle agterlyn net 'n baie goeie voorvoetbal kry, kan hulle gevaarlik wees. Smit sit die bal in. Ground. Smit Point. Set. sy manne gaan voer. Goeie scrum deur Steenfurt. Smit die uit. Diederich binnentoe gespeel van Mentor. Aan die buitekant kan dit moeilikheid wees, maar nie te aan kom geland binnentoe. Voordeel, strafskop voordeel vir omkant speel. Pas vir Bason. Smit die uit. Kom hulle vorentoe gedryf. Die plaasvervanger agter van Fjalldraf. Don. Dwaas hier 'n gaping Charles. En aan doen Charles dit weer eens. Hy laat dit gemaklik lyk. Sny ja deur. Fjalldraf. Laaste. Wielkaart vir Steenfurt. Don wat vorentoe dryf. Nou hier. Lyk my al hierdie manne aan die Fjalldraf span skop links Rowan. Janja, the mighty left. Look at this. He sees the space and he calls for it. Hy sny daai lyn soos 'n ou vaddoek van 5 jaar gelede. Hy skeer hom op. En hy's deur. And now, Steenfurt restarts now. Hangs it nicely just on the edge of the touchline. On the far right-hand side. In the half of Steenfurt, ball comes out via Angia Stevens. Trying to get it out to the try scorer. The replacement. He's a Sarab. Still available for Fjalldraf. Stevens. He slices again. Oh, the referee blew. Fabio Afrika. Fjalldraf met 'n man te veel op die veld. Ja. We zijn niet penalty spelen. Nummer 2 moet afgaan, nummer 2 moet af. Ik heb daar nummer 2 zijn plek op gekomen. Hier, dat is af. Ik heb er nummer 1 gekomen. Ik heb daar lang al op nummer 2 zijn plek. Next, guys. Nummer 1. Hier is nummer 1. Hier is nummer 1. Oké, kan jij jou man een beetje alsjeblieft? Die mannen wat een beetje. Praat aan met die Biggie. Hulle soek 'n strafskop.
Ons kyk ons self net die man gou. Okay, nee, 100% is reg. Ons gaan nie penalty speel nie. Ek gaan vanuit die bal gee. Om te speel as skram nie. So as ek penalty speel. Was dit 'n misgoal Mr. Evans? Ek hoor gewoon nie. Ja. Okay. Ja. Ja, nie daar nie. Players are not satisfied with the call. It would have been a beautiful piece of play there. 25 kom af van julle. Okay, so jy. 25 gaan af. En hier koop die vaskop. Is dit van die bank af. Let's go Locks. Dit lyk soos Go time on. dit is Marshall Button. So 'n full front row, Roberto, Corney en Marshall Bye. voor Stanford. Set. Steady, steady, steady. Redwin Smith Use line. behind the rock. Pick up and go. Short side, they're working it. Just let's say blind side. And now Lyle, unfortunately. And now Lorenzo Suarez, does he have a pace to go all the way? Jesus! Turbo charge. Choo! All the way to the try line. Lorenzo Suarez. Weg is hy. En kyk wat dit beteken vir die mense van Stanford. Ons is nie bang om te hardloop nie. Wat 'n wedstryd het ons aan die hande. Fantastic rugby out here op die Boland Stadion in Wellington. Rugby op sy beste. By die Thurlow Marsh Easter Rugby Fees 2026. Fantastic rugby out here. Showcased. NH Sports TV live in Wellington at the Thurlow Marsh Easter Rugby Festival. Let us know where you're watching from. For those that have tuned in, thank you for tuning in. And look at this replay. Ball comes out, they work at the short side. Pass comes in, Stevens gives it to Lyle. Lyle couldn't get it on his foot and he floats over the ball. And look at the pace of Lorenzo Suarez. And the pace of the lock forward of Veldrift. Vol Goliath. Hy is 'n reus, maar hy is vinnig. And ball comes. Goliath contesting for that one. Now on the side of Veldrift. Tackle. Penalty, not releasing the tackler. Gerber. Quick tap, interesting one. They move. No. Ball comes out. Stanford, Goliath. Hy vat die lyn aan. Played open side. He's looking. Fabio. Cuts in again. Fabio now. Gets it on wide. Looking for the goosey. Ball is being passed. With no direction. Chop kick. He sees the space. Coming for the knock-on advantage. The crowd is not happy with that. Crowd is not happy with that. En gaan ons kyk, laat ons kyk. Still anybody's game. About 5 minutes left of this match. 5.5 minutes left of this match. Who do you think will be victorious in this one? It's anybody's game. Fine. Anthony, take us home. Aangesit deur Smit, goeie skram Stanford. Bal beskikbaar mentor vir Smit. Charlie strap hy af sy kat op 'n warm plaat. Smit Hoeslaan aangee. Hier kom nou Afrika. Buitekant.
Kom maar nou binne toe galant, loop hom vas in 'n muur. Lorenzo Swarts wat vir hom sê, hy gaan nergens. Omgekeerde besit, Stenford. Advantage. Can't play. Voordeel vir die strafskop, kom hulle vorentoe. No. Wie gaan dit wees? Om in hierdie finaal te speel van die Talomars. Kom hulle terug vir die strafskop. Skade Diras pale. Captain. Pala. Lorenzo Swarts wat nader staan. Oké, bakken. Lorenzo Swarts vir Stenford Universals. Toeskouer van Stenford. Die punt van hulle stoele. Lorenzo Swarts vir Stenford. Kom hy nader. Tref hy hom. Net dit mis. Stevens zou die bal doordruk. Kalm daar vanaf. Baie kalm van hierdie Fjaalderspan. Hulle het gewys teen Newtowns wat hulle kan maak. Veral in oomblikke soos hierdie. Lafleur wat opgaan, maar pragtig is dit hierdie man. Charles. Hy is baie gevaarlik nou. Kom die voorspelers nou. Baie Don wat daar indryf. Kom hy vorentoe. Get out. Smit. Uitgehaal, verander hulle van rigting. Gerber agterna hom gejaag, as hy hom die nek geneem. No. Los. Sy is beskikbaar. Mageman. As hy lastig geval. Probeer hulle forwards inbring, inspel inbring. Ja. Substitution. Ka. Geel kar wat terug is op die veld. Bietjie van 'n tydkoop wat Stenford nou doen. Jy weet dis running time. Let's go. Kom, let's go. Let them out. Kom maar. Kan dinge hier gebeur. Ja. Laat zien. Kom uit. Round. Laaste minute Stenford se toeskouers wat hulle begin toe juig. Steady. As jy voel hulle wissels, voel hulle ingesit. Use 9. Moet hom gebruik. Kom die bal uit, Lafleur. Sit hierdie steekskop hier, kan dit moeilikheid wees. Hier kom hy die Fjaalderspan as hy hoog geloop. Val hy daaroor. Strafskop vir Fjaalderf. Dagskop is geneem. Dis hierdie die Fjaalderspan wat ons ken. Hier kom hy Fjaalderspan, skeer aan beweging. Kom dit nou. Deriana, Afrika. Ooslaan aangee. Toe as hierdie gaping is geland. Dis weer eens geland. Kan hy wegkom van sy opponent. Briljante duikslag uitgevoer. Goeie teendryf. Moet hulle los hier, die skeieregter. Counterattack is goed. Lafleur. Met die goalstep Lafleur. Gaan hy die spyker wegkap. Colin Lafleur hoor aan die hoekie. En hy seel die wedstryd vir Stenford Universals. Kyk wat dit beteken vir hierdie toeskouers. Hulle is deur na die finaal maandag.
hier op die San Labola Stadium. Jou werklik waar. En dit gaan die einde wees van Fjadref se finale drome. Wat as hy die bal binne gespeel het, kon hulle dalk afgerond het. Maar probeer hy homself wil bek. En dis die einde van die kragmeting. Nommer 10. Kijk, 20 secondes. Laaste skop. Vassels deur na die finaal by 10 die seconds. Talomas Easter toernooi. En Lorenzo Swarts wat hom tref. Maar alles dwars deur. 39-31. Kyk na die replay hier. Omgekeerde besit vir Universal Stanford. En opgetel Lorenzo Swart vind hy af 'n Konele vleer met die cool step. En sy vaart vat hy daar vir Stevens hoek toe. En hy's oor in die hoekie.